Ti Masakbayan. Full episode. Bigbigat, agsuksok dal kamanan iti salamagay. Makapangpanganak nga rin iti sa lamagi. Di mo ko na nga ginaw kamanan, bakit? Nagbasit pa lang na ita saksaklutom. Kandandani di pa'y makataray na takibkibinam, aginaw kamanan. Basol ko ka di. Si kamat ngamin. Naglaing ka nga agputot. Sapay nakasadsadot ka no trabaho ti pagsasaritaan. Surun kon. Kasano pa itan? Kaslabayak ti ubing iti palay. Di da pa'y matngarod mabalin nga ibaon. Arig da di da pa'y napusnot. Baunan ti ibagbagam. Nagkasangan ti kastoy. Agdidi iti borti ti maysa, agdidimot kan ka ti maysa. Sano data? Kasano? Kat nasurok lang ang makatawan ti ubing kat agadin. Agamita, agtangad kamanan, hindi salamagay. Just kikat di. Adda ka dito, amang ililot iti kawitan ti gayem mo. Idinto, tauban ni bakit mo ti anak yaw nga dawit na linabaan. Saan kumat nga mo ti akin kukwa na iti linabaan? Ay, sad arason ti nanakman day ta. No, kumamot tulungam, takaasimat. Italang mo't nga awan trabaho, aginanak mo ta. Trabaho la ka na yun ay. Na, ay, saan anasaya at arason day ta? Ada ayamot day off ni bakit mo akas asawam? Di mo pa'y paginanaan mo. Ag day of ayamot kag tagibalay. Day tangarod kat. Di yun na mo ti rigat ti agtagibalay. Ti ag tagibalay, agyan lang iti balay, nanang. Ado ti trabaho ti agtagibalay. Nagruna no da ubing nga isam sa mirana ti trabaho na. Ay, di kakat mapantulungan di asawa. Kalpasan ti palo. Hintaman kit di papanak ngayon naman. Ado ti chicks ijay kay. Chicks ko na. Uy, Nagmayato na makakita ta iti chicks. sapay ko mangarot na mga abak tayo ti palo. No da pagpasikat ta kadag iti babalasang ijay naman. Kasano nga no maabak ta, pare. Di mo ngamin ibagbaga maabak ta ah. Alain tangarodan. Kung saan, unain tayo di ayang tibabalasa. Mga no maabak pa lakit di ti kakaiso na swildo ta. Ngala, bati ta pa iti manok ta. Tayin ta pa iti ibagbaga kapapananta. May mayat pa eh. Imbes ang manok ti ilutan, mapantalangan ni Jai. Nen samet ginaw ti kadwa ni Henry Apimanaw. Yakman amaw iti day nga anak mo. Ay, di nakit na pantinulungan ti asawa na. Nagbabasit pa ilang dagiti anak na. Kaasimot nga agawer ka nagtagibalay. Asit gan nga me ni Carmina. Nagbasit pa ilaang ti anak na. Agsikog manon. Kahit anya ngay nga ron, no iso ti pan nakaparswada, ti asit gan. Isa na bali kumaano saan akas jay ni Henry. Sa daw, sa bali, ti paglaingan na. Nagpintas kan ading ko. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Carol. Nabiit pa'y gayam dati nga inuman ditoy. Medyo nabayag matan, Manong. Italang samat nga imay ka dito eh. Huwag nga ron. Hanggang kanayunan minton ti umay dito, yate. Imbag, no saan nga agungat ti asawam. No kanayon kayo dito eh. Ay, awan asawa ka rin. Iti day ta, kinataer kan taktak daryo. Awan pa asawa yung Manong. Diyak mamati. Agpaiso ti ibagpagak. Orag kuripaspas amin na tarakan ti karro ba? Ha? Agpaiso ti ibagpagak ka rin. Itimpla ang mamad jay maysa iti gatas na tamadamang agdiday dito'y basit. Nakaturog sa amat ng tabasit. Sikan natin mang tipla. Makaturturog ah. Saan pa'y anarnagan? No ikatagtidede na, sigurado amariing kat agsangit mat. Nyakit kastuyan na ya. Uri maturog tao, kapilitan na bumangon, agririti ubeng. Kat anyangay nga ron, bayam kit din nga agsangsangit iti bisin.
Sinalbag ka ti kastoyan. Intaman kitag palpaliwa pare. Mapantay dyan nagtiba balasang. Ni, kanayunom sa mo ti mga awis kanak dyan paray. Imbagay dyan natal na ti panunot. Nabanglo ragi ti balasang. Apay, sana na banglo di balayo? Nada ka di balay. Saan kong hamunan niya ti kuditag. Adda ubing agsangit. Adda saan na nabanglo ti payod na. Taagat ubing asaan pa nakadigos. Kasano ka pinagsasarunom mo ti ubing? Di pa nakwataray tayo duma at damanayin. Naglaing tumot ngagsikog ni Carmina. Ay napimpintas mo ni Carmina ngam ni Carol. Ang nabangbang lumat ni Carol. Oh, Ni Carmina kat payod ti ubing at di pa'y makadigos. Apay aday ito'y lang ti sweldom. Amumat nga gatgatas pa'y lang dagiti ubing. Salbagkit di. Pakanam amin ang iday tinapoy. Henry, mangandamot angam sa pulan dalat tatigatas ta ubing da paymet. Nang runa iti rabi. No agkirin dagat kayat dati aggatas. Iyan ay munday ta, tayo sotyad da. At naggasto sa kiti sweldok. Anya pa'y ngayon no di kasta. Kaasi ti ubing no kastoy nga kurang ti gatas da. No saan ko mga importante kat saan mo ko magastuan ti kwartam. Apay ko mga iparit mo kat kwartak mag... Nakitam ka din no simbang peten ni Henry. Jak pa imot na pandita balay dalakay. Apay aya, kasla makapungtot ka man. Ay, damagak man kan ko ana. Nupudno tay na damag ko nga dapagluklukwan na ababay dya inuman. Anya ti kayat mo asawon iti pagluklukwan. Adda ka no babae na tilukaw. Anya, kakaasi dya asawa na mangsapol pa'y laang itinayon na. Ay, dahi tangaro ti pagrurudak. Anya pa'y lang ti sapulan na kini Carmina. Nagsingpot mo ti tao. Makilabada pa'y idi may salaang ti anak na. Ngam ita, saanan, tanarigat mo nga awiron na ti talo nga ubay nga agsasarunaw. Ay, tilukon aya. Hinton ko ana. Ay, mapangur ko no pudno tinadamag ka. Ning, Nanag Lori, da kayo kadidayta? Ha? Ay, asino ka itayan, Barok? Siyak ni Jess. Gayam ko ni Carmina amanugang yo. Ay, malagip ko. Si kagayam tayo ay sa nga abay, idi nagkasarda. Saan ka, day? Una na. Ket, kumusta mo ni Carmina? Nabayagasan kami ang nagkita. Ay da, kakaasitan, Barok. Talo agagos ti anak na. Nagsarunumog kami di pa nagsikog na. Talo adagos, nana? Nagbiitan? Ipasaray din na mapakadaan Tama minsan la ka nga agsa nga ilay. Kalpasan na agana. Agdiritsong mo nga agsikog day dyan. Isumat lagay ang madya akong makikita. Tasaan siguro na makaruwar. Day tatipod no, Barok. Marigatan ang mga wer kadagiti talaw ababasik nga anak na. Sige, bayan nyo, nana. Tapasyark to man. Mapanak to, Jebalayda. Jess! Imbag man tayo may nakpinasyar dito'y nano mo abalay mi? Apa yan, friend? Narbamat ti bagimon. Kasano? Kat nagsasarunumat ti panaganak ko. Jak mapakadaan. Masikugak man gaya man. Day tatirigat na. Saan mo nga mo numadaan ka, wano saan pa'y? Numabalin. Sa anak pa'y kumanga agsikog. Nagregat, friend. Uray kumamot no na nga to ti sweldo nila kay ko. Nagngina pa'y mat nga ti gatas. Saan ka madanagan? Mabalin ka tulungan, babaan iti DSWD. At datulong, wano ayuda ang maalam manipod iti opisina mi. Mabalin ka di, friend. Alaman nga ron. Daytoy kadilaang manan ti maytad mo asweldom. Ayan ti dadduma. Apay sa pulam. Andamot intadakas ayuda para gatas dagiti ubing. Amula nga, no kanayon day dyan nga ayuda.
Pangip-ipa na miti sweldo aya. Hindi nakmanreng-rengan si ka Carmina. Magyaman ka kid diya, tadam ay kukin ka. No kayat mo, sikat yag tagibalay, tasyak matyag trabaho. Kitaak no kabailam. Siyak ayat yag padede, tapno siyak ti pagawiram. Mabalinda matan nga agdede iti bote. Saan mo nga ipasa kanyak ti pagrebengam? Sikat yagaw awir, ta sikat ti babay. Pagrebengam da ita. Apay nga rod, adi mo mataramidan ti pagrebengam. Kurang ti ititid mo asweldom. Mabalin nga dito may kumasari di balayo. Awan balay mi ditoy. Boarding house ti paggiganak. Taga Visayas ak ngamin. Ha? Taga Visayas ka? Saan matamadlaw iti ayog mo? Wana, tanabayaga kon dito'y Luzon. Nasursurok man tan ti agsaw iti pagsasauyo. Tay damdamagat nga roday. Mabalin ka diti pumasyar. Orayak ti panagawid mo. Kung saan? Agpakada ka, tagawid ka. Mabit lang nga rod ha, taag pambara. Tapno palubusan da. O sige nga rod, tapno makaawid tan iti boarding house mo. Rumwar ka pa'y nga rod. Tapno saan ang makita ni boss. Ay, salbag ka. Di ka matagaw-awit, ijabalayon. Kanayon nakaadamagan ni bakat mo. Kakaasi ang madandanagan. Di nakapay ka nung maawagan ay. Agaliwak sayak pa mo ta. No agawid ak, konsumisyon lang iti balay. Imbagi di ayan ko ita, taawan konsumisyon. Ragsak di ayan ko ita. Ang kasano ti pamilyam. Adamat di gayam na amang tulong ken ko na. Pinilim ti pagragsakan ng ti pamilyam, pare. Ay, lumakaya ka dagos, nagyanak iti balay. Saan ka di nga amom no sa dino ti pagtrabahuan ni Henry, balasang ka? Wan tatang, apay ka di. Tinasayaat. In kakitaan. Numakitam, ibagam nga agawid. Handa ka no sa balya pag-awidan na. Kaya't yu asawan. Adda babae na, tatang. Dayta tinadamag ko. Hay na, saan ko nga ipalubos na itangaramid na? Apay, anya ko maayat adda iti dayjay a babae. Sinukatan na pa iti SIM card na. Diyak maawagan. Uno, in-block na nga tan tatang. Mala, ibagak ka ni nanang yaw. Tao may napaylakitaan na giti ubeng. Tapno mapan kay jay ayan na. Nakilipin kang samatan iti dayjay a lalaki. Nataar, saan ka di? No siya, di kayat ko katay makuna abak nang tapno agbiagak nga uray sa anak ko nga agtrabaho. Kabayatan nga awan pa'y ti makitak abak nang. Aramatak dayjay a Henry. Tapno, adamang ipaay kadag iti masapsapol ko. Kayat mo asawan? Saan ka napudnukan ko, ana? Madlaw ko, nga dala ang kwarta na no daytay agsweldo. Nababat ti sweldo na. Kaawatan nga ron, ano makakita ka iti ad-ado ti kwartana? Isukat mo matla. Di ka man kundi dilaw, takas takamat. Kasapulan nga aramatan itan ti utag, tanarigatan ti panagbiag. Apay anak umay ka dito si dagti opisina mi. Di ka lang mabay ni tikas tangit suram. Pangasim tagawid ka ni Jebalay. Kaasi dagiti anak ta. Pasensya ka no na uma akon ken ka. Agkonsumisyon lang no ijibalay tayan ko. Di na kami ka din kayat kadagiti anak mo. Agawid kan. Tagawid akto no makalagi pa. Kaano day ta panagawid mo? Pangaasim, tadida kam kumamot baybayan kadagiti anak ta. Darasam ket diti pumanaw ditoy. Kababain na da makakita ken ka ditoy. Ikabain na ka di. Di na ka din ayatan. Di mo pa'y matam mo nga si kasuan tabagim. Kita aman na iti suram. Ala, agawid kan.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Darasam ket di ti pumanaw ditoy. Kababain no da makakita ken ka ditoy. Ikabain na ka di. Di na ka din ayayatan. Di mo pa'y mat-ammo nga si kasuan na itabagin. Kita man na suram. Nagkutong ka. Kamatin na kang tuhid din ti aso. Pagarup ng skeleton ka. Naipamay sa ti oras ko kadagiti anak ta. Amumatday ta saan ka di? Agawin ka kitin. Kaya't ko matagaliwak sa'y basit. Amin nga itod mo ang kwarta kat agpaay kadagiti ubing. Awan pa yun para iti bagik. Ibagam kit di inyo mang tultulong ken ka. Tanayunan na ti itulong na ken ka. Ditakan. Pinanawan naklatan. Agawid akon. Tama nga no agsangsangit dagiti anak ko. Nakasaritam ka din, di maag at tao. Tatang, nauman ka da kami nga agiina. Kaya't na ti agragsak iti sabali aden na. Sa dino ayatayan na dadya sinalpag, tay nakman ikan iti pagnakman na. Bayan yun, tatang. Narigat apilitan ti may sa tao. No di na kayat. Na, apay, pilitam nga raw ti mayat. Diyay madi ati pilitam. Saan matla na ragsak ti panagden na ti agasawa? No mapilpilitan ti may sa tao, tatang. Ay, numakitak lang na diya tao. Jaklam mo na sawan. Ang mga numakabil ka. Ingka man kiti iti asidag ti opisina da Henry. Tayong kakasarita. Na, apay ang mapanak pa'y laijay. Urayam asumangpot, samon to ibaga, no anya day takayat mo nga ibaga. Idinadamag ko asaan nga agaw-away di tabalay da. Naamwak nga adda sa bali a babay iti biyag na. Anya, nakaamuam iti dayta. Saan mo nga amaw di nang ibaga takatrabahuan na. Ay, ingka kidi ka sa udya anak mo. Nagloko na tao. Kasanaw dagiti babasit nga anak da. Ay, ala, ingkan, ibagam nga agawid. Siya kuma, nga madararamida kahit. Kan may sa, amangan numakabil ka ta sinalbag. Agsarita taman si kalalaki. Apay, adi kagaw-awid. Apay ngay may kayo dito yun lang. Agawid kayo. Hoy, si ka Henry. Anya ti mapanpanunot mo. Apay, adi mo sangputan di pamilyam. Sumangputak to ka di. Saan kayo nga umay dito eh? Kaano nga raw, sumangput ka? Sumangputak to ano makalagipak. Katno saan ka makalagip? Saan mo asangputan dagiti agiinam kasta ka day? Di man riribukan dito yun lang. Nakaul-uli magak dito eh. Umay kayo din manggulgulo. Talaga, anak kong laapan na tapanunot mo. Saanan alimpyaw? In kahit din, tanay maladawakon. Kita kayo. Hoy, aguray ka! Kasasao ka pa'y laang! Pimanawlatan. Di na kun intaltalag jay loko at tao. Imbag man tayo may ka dito'y balay. Ada parikot ko. Anya ka diti parikot mo. Ay na, saan ka kadiunay nga agkong konsumisyon? Tapno di ka daras bumakat. Kasano ko majak ag konsumisyon? Kat sa bali mo tanti pagawawidan ni Henry. Ano na? Naiturod na pinanawan dagiti babasit nga anak yo. Idaro mo lang ang dadya lalaki. Nang runa, no akto ang makitam ida iti babae na. Bayamon, saan kun ngay pilit ti bagik iti tawa sana mangayat kanyak.
Kastoy langan. Dandanin nag-retire ti kadwami di opisina. Anya nga ta, no ag-apply ka langan. Ang mga numaala ka. Kasano dagiti anak ko? Ibagam iti katugangam. Ta isuda pa lang ti mga awir iti anak mo. Tapno makapagtrabaho ka. Mabalin mo matidang ikan iti kwarta. Tapno maiayod ang agaw-awir. Kaano ka ding ag-retire ti bagbagam? Talo pa ya bulan manipod ita. Ikan kay ti paggatang mo iti gatas. Naggapo da ito iti opisina ti DSWD. Grabe ka pare. Impay-pay sumutan ni Carol. Kasano ni misis mo? Delikado pare. Ang mga manayunan manan ti ubing no kadinak manan. Saan mo ka din nasoblyan ni bagat mo? Jak pa'y may bagareta pare. Ay, kasano no damang sirpat ka ni bagat mo? Nagpintas pa'y mate. Awan mang sir pati jay. Di na pa'y masikaso ti bagina. Di mo lang mo pare. Baglaki din. Tada social worker amang tultulong kadakwada. Isa nagasatakpay lang pare. Tadan pagsamakadan na. Asaan kat di asyak. Sige, siya kon ti mangitultulod iti indayon ni baby, taglabakan anak ko. Sapay nagadaw, dagiti lalabaam. Alaman nga rod nana. Imay da intulod dito'y balay. Iso nga inawat kun alabaan. Sayang matitangdan ko. Adagayam intugot ko di tabasit abagas. Imbagla nga ilutom akan ninyo. Apay, di nakakadiinik kan iti igatang mo ti gatas ni Henry. Saan nanang? Adapay matbasit abagas mi dita. Apay nangala kayo pay laeng. Napan ngamin nagpabayo ni tatang yaw. Nangala akbutan iti inyag ko ditoy. Pati kiskisan, ngimina mutan ti singirda. Gapo iti kinangin at ikrudo. Kasano? Ket krudo matimang paandar iti kiskisan nanang. Mapanak ko magpapukis, ngam nagbayag kamait. Apahinap na panamaya. Napan ko nga rod inik kanji manugang ta iti bagas. Nagaw-awirak pa'y, taado ti lalabaan na. At dain tulod da nga may nalabaan na iti balay da. Makitak tulaan da a Henry. Makita natin di na pa'y nakitkita. Anya ko mahamot ngay da itaga ipakitam. Makakita iti ado abituin na di na pa'y nakitkita. Ipaturay ikaw nga agilap dagiti matana. Ay, isungaruda ka na yun nakamapan ijayanda. Tapno matulungak di manugang ta ang mga wer ka dagiti apo ko ta. Uy, mas galandan samat di kabarbaro amang sirsirpat kan ka. Ngamday jay a Henry. When nga rod, friend? No makita ka na po no day a lalaki. Idispatsar ko ni Henry. Kaslamat lang iti panang dispatsak iti kadandan na. Anya pa'y nga, no di kasta. Awan mo't nga minti ado, amagimulak iti dayjay a Henry. Ha? Nagbasit ti sweldo na. Sana kat ko na sumardang ka nga ang trabaho. Wen nga rod Diyay lakat nagbasit a sweldo na at ikarkarit na. No siya, diyak lakat manusan ti agkulkulong agmalmalam. May mayat iti trabaho ta. Tanaragragsak. Sino di nakitak a lalaki a kasibsibet na? Namindo na nakitak na diya. At dakar bangak amang pastrek iti bisitak. Ta boarding house ko da ito eh. Sa maysa, sa anak pa'y nga asawa. Anya? Kaya't mo asawan, kaslaak sinanta tao ditoy? Adakan ka, no anya ti panagkitam di tabagim. Sinalbag ka, babae. Ha? Awan karbangam nga agsaw iti kasta. Tadinak asawa kunak manan. Nakidagos ka lang ditoy. Pinadagos kamat. Ngam binulan nga itad ko ti sweldoken ka. Daw-dawatak kadikan ka? Saan ka di adisnudo asikat imang mangtad kanyak? Kamok kat agasawatan. Ti agasawa kat adda proseso na.
Adda ka di proseso nga inaramid ta? Papaya ka sa titsuram. Kinapay nga dabag mo. Papanam? Agyanak pala di ti balay mo, pare. Ah, Dandanik lang makabil ni Carol. papaya ka bilam tinangiso ka tam iti asawam. Adakit din sa bali ang mangitultulod kan kuha na di boarding house ni. Anya? Ay, sos, kunak namin kan ka. Gargaraw na pa ilang kahit saan amapyar. Kahit agsublikan kan ni Carmina. Jakpay kayat ang manayunan manan ti anak mi. Ah. Uray rabrabi amat maturog at kapilitan ang bumangon at ngagtimpla ti gatas ti ubing. Anya nga hingarod kat bunga ti arasasyo. Alangan na di mo itimplaan no mabisay. Uy, mayat ti auram ita ah. Adda ka di rumbang ang maamwak? Naidispatsa ko ni Henry. Apay, masiguradom ka di anapod no kan ka di sukat mo kan kuana? Amumatan. Basta itad na lakit de kanyak ti sapul na. Ayusan para kanyak. Friend, agnanayon ta ka di akastoy laangan? Kastoy nga. Anya ti kayat mo asawan. Bumakat ta ka di latan nga awan pamilyata? Ubing tapay, Juana. Saan tapay mat abumakat? Sa bagay. Mabayag pa'y siguro a panawan. Tapno panunutan ta, ti maaddaan iti pamilya. Adda na kay baga kanyak asabali ka numanan ti kadenden na ni Henry. Ay, di mo manipalpalagip kanyak da dyan na korang tilinaon ti utak na. Masurunak laang. Numakin ako ma, ket kurang at talaga ti tornilyo na. Ngam saan nga agsigsiguro, nga agnanayon anaragsak. Dumteng to ti tiyempo adagita aragsak kat agbalintaw aliday. Una, adaya na sayat nga itden ti mading aramid. No kaano adumteng day ta tiyempo, ti Diyos laang ti makaab mo lakay. Katsapay la kuma, taag nakam. Hoy, friend. Adan samatan sa bali akadandan na ni Henry. Bay ama. Adamatan sa bali akasukat na itibiyag ko. Nagdaras kayon a naglinipat ngagpadpada. Ay, kunak nagsubli iti pamilyana. Ang saan mat gayam. Saan ka di ngayong bagam? Adinan kayat numabalin amanayunan pa iti anak da, tanarigat ti agasikaso iti ubi? Kasta mo timbaga na kanyak. Angam no siyak. Jak payla kayat ti aglo siyang gapo iti ubing. Uray siyak mo't ah? No way. Day takat agbalin alo siyang adi na oras. Iso a pinanawan ni Henry ti asawa na. Talo siyang kanunday to eh. Gapo tatilaang kanuubing ti ammo na nga asikasuan. At the good news ko, gayam. Ag-retire dya ko nakakadwami di opisina. Sikanti agbalin na clerk. Kaano ak amang rugi? Kasanon dagiti anak ko. Ha? Saan mo pa kadi anak kasarita ti katugangam? Taisupay lang ti mga iwan kadagiti anak mo? Saan pa'y gayam? Ti parikot ita kat dagiti aramatag asumrag. Inanay matan dagiti lupot ko, idi saan ko ana asikaso gapo ka dagiti ubing. Ala, ikan ka iti igatang mo iti lupot mo, tapno at aramatam ako nam. Di ka madanagan, ikan ka iti igatang mo. Agyaman ak unay kan kagayam. Sikatin tan nagtilangit amang tulong kanyak iti kastoy akasasaad ko. Imbag tayo may kayo dito'y balay nanang. Ada ngamin importante a pagsaritaan tayo. Anya ka di day ta, basang. Mangrugi ak ngagtrabaho ija opisina ti DSWD nanang. Nakayupay ko mati mga sikaso kadagiti ubing. Kabayatan ti panagtrabaho. Ha, trabaho ko ng basang. Katnusak po ti agaw-awer no kasjay amakilabaka. Opisina ti pagtrabaho ak nanang.
Inaldawak to arumwar. Opisina ko na, basang. Wan nanang. Pangaasiyo, tamayat kayo kuman nga agawir nanang. Nukasta, siyakto ti agaw-awer kadagiti anak mo. Sana bale? Ikan kayo mat iti kwartayo no agsweldo ah. Lakay, bayat ka kade asyak kano ti agawer kadagiti apo ko ta. Tagtrabaho kano ni Carmina iti opisina. Naggasatil ngay no agtrabaho iti opisina. Kag no nagrigat itati sumrek iti opisina. Iso nga rod adamagak no mayat ka asyak ti agawer. Kituan asino kumapay ngay ti mang tulong ken kuana no saan adata. Sa bagay, hangam lakay. Ah, No maamuan nga ta ni Henry, nga danton trabaho ni Carmina. Agsubli pa'y nga ta, iti den na ti pamilya na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Iso nga rod adamagak lakay, no mayat ka asyak kano ti agawer kadagiti apo ko ta. ne. Kat asino kumapay ngay ti mang tulong ken kuana no saan adata. Sa bagay, no maamuan nga ta ni Henry, nga danton trabaho ni Carmina. Agsublipay nga ta iti den na ti pamilya na. Jakman amo iti dayjay a tao. Dan sa kurkurang na. Takabailan na pa'y apanhawan ti pamilya na. Imbaglaangan dadamang tultulong iti manugang ta. Wen nga rod bagayt, ay na, kasanon ngay no awan. Di pa'y ket nakakaasain dagiti anak da. Henry, agyaman nakta nakisinarak ka kanyag. Wen, takayat ka ang makasarita iti usto. Agam, kurak man no talaga adin akong kayat, isong ayun sinanak. Si kagayam ti ay ayat Henry. Katsapay la kumata mapakawan nag. Agsubliakan ka. Wana. Aging gayta, ay ayatin ka matkit di. Ang sapay lang ko mga rod, ta di na akong isoksokat, ha? Ikarik. Basta lakat, awatin nakmanahan. Sige, Carol. Basta agkari ka mat, adi na akong isoksokat iti sabali. Anya? Makapakatawa ka mat. Kunak man o di mon kayat da dya lalaki, iso ad dinispat sarmon ako nam. Wan. Adayong gayam ang nasaysaya at ni Henry. Ngam tinangisukatakken kuanan. Well, adakan ka dayta. Iso pampanunuta ka sumapol iti sabali at trabaho. Pumanaw akon iti bar a pagtrab-trabahuan ta. Kas na kunak, adakan ka dayta. No kasta ti planom, awan maaramidak, friend. Kat sapay la kuma, tadi ka agbidot iti dayta a desisyon mo. Ay, oray siyak matket di. Kaya't kumatan ti pumanaw iti bar a pagtrab-trabahuan ta. Day, nasapakan sabot unay anak ko. Excited ka amang opisina? Narigat no maladawak nanang. May mayat matlaang no masapa. Tapno saan akababain ka dagiti kakaduhan o kwa. Ay, wan mo't kit di abalasang ko. Sapay ko ma, tamayat day ta nga opisina asin narakam. Sapay ko ma, tanasaya at dagiti makatrabahuak ijay nang. Nasingpan ba't kit din ni Jess Ngam ti parikot, dagiti kakadwana.
Sigurado nga adu kayo nga empleyado ijay. Sige nga Rodan, nanang. Mapana ko hanta ni umaldawan. Ala, taasan pa imot anak karaing dagiti ubeng. Ang mga nuag sasangit na, numakita da ka apumanaw. Nasayata na sa pakasim mangpat. Isurukon ka dagiti ayan dagiti papeles nga simpam. Alaman nga Rod, friend. Saan ko nga amo dagiti papapeles kano sa dino ti panghikab-kabila. Wen, tapno nalakabiro ka no kasapulan. Awan pa'y matim may kadagiti kakadwa mang opisina. Ah? Nasapa nga minunay. Inggagarak tinasapa, tapno maisurukan ka dagiti rumbang nga aramidam. Talaga asikan, ti kasayaatan agayam. Sapay ko ma, taikan na kapay ni Apo tinasaya at akaradkan, tapno adupay ti matulungam. Ay, gayam. Adda itad ko kan ka. Pagpapintas. Adda pang papudaw, sabon, kaskada lotion. Nabayagan ajak nagus-usar ka dagita manhipod na ganakak. Jak masangot ti agpapintas. Si kamot ti masabat ko pare. Apay akas tamat ang tibagim. Marmar bamot ten. Jak man na mo pare. Agpadpaduktorak mo nga kastoy matlatang agkutungak. Pagigyan namon nga ita. Manmano ka mo ten na makita. Inyakardak mo't nga mayroon iti sigod nga yan ko. May saak ka nagitimpan da iti kabarbarong opisina ti sanga ti kumpanya. Saan ka kadi pa nagawid iti ayan ti pamilyam? Saan pa'y pare? Makumikumak pa iti impaanong da kanya katrabaho. Sapay mariknak ang marigatanak. Agkapsutak mo tan. Patasam ti agpakita iti espesyalista, pare. Amo, mami? Imbaga ti kaadalak a nakakita kan ka? Pintas ka kano. Imbagam kumaanga oray isukat na pintas mat. Ngem damaganda kanyak. No asino kano ti dadik. Apay kano adida makitkita. Oray siyak mat anak. Saan kumat nga mo ti ayan na? Jak mat nan makitkita. Saan ka di nagpakadakan ka? Sakbay apimanaw, mami? Saan anak? Pinanawan na tayo, tadi na kayat ti agrigat. Agragsak laeng ti kayat na. Naragsak tayo mat, mami? Saan tayo mat nga agrigrigat? Apay apinanawan na tayo. Ala, intan apok. Intan ije pagadalan nyo. Napaanan ni mami, ije trabaho na. Wen, Lola. Ni mat lolo ti kadwa dagiti adding ko, Lola? Ay, wen aapok. Awan mo ti sabali apang ibatyan takadakwada. No, maitulod kan ije pagadalan. Agawid akpay. Kat umay kanto manen sukunen inton retira yo. Intang arudan, Lola? Saan kanto apo mampanaw ije pagadalan nyo no awanak pay laeng, wen? Ije ilatayan ti security guard ti pagyanam, aging gatjak sumangpet. Wen, Lola, urayan kayo aging gay ti saan kayo sumangpet. Kasta tinasingpet nga ubing. Natulnog akanayon kadagiti amin ang maibaga. Naimbagtadakan, adda papanak, nga maawan mo't pangibatyak kadagiti ubeng. Sa paam ti sumangpet, tabapan kumutla ang sukunan ni Claire. Ah, aywan gayam. Ay na, sapay adda ko mapapanan mi iti kumparek. Ay, kasanun nga dya ubeng no awan ka inton madanon ti oras amapan ko pa ng sukon. Ah, ay ikatawan ah. Sa anak makapan iti papanan me. Sayang. Papanan nyo ko mga minaya. Inton awan klase dagiti ubeng sakan tumapan. Ay, kasangay day jay. Mangal daw kuma. Tada ka no papanan di agkasangay iti malam. Ay, awanan ah. Saan ako na makapan? Ikat anya nga rod ngay. Alangan mo't asaan ko amapan sukunin di apong. Ay, adda ko mapakikuyugan daan niya. Narigat lakay. Iso nga imbilin ko nga urayan nak ijayan ti security guard
aging gaadyak sumangpol. Papanang pare. Sagay sama ti udang, ma'am. Jesus, nagkutong ka pa yan. Mapana kiti doktor pare. Adun nga agas ti tinumtumar ko ngam kastoyak latlamat. Ang apay ngagmay maysa ka. Apay di mo kadwa ti live-in partner mo? Iso tinapan nagtrabaho. Sa anak mo na makatrabaho. Naglivak pa yan iti trabaho. Kit mo na. Siyempre makita da saan mo akabailan ti agtrabaho pare. Nalapit pare. Mariknak namin kat talagang agkapsotak. Ala, kaduan ka man lang na mapan iti doktor tani. Kaasi ka mo't. Alaman nga rod pare. Marigatan ako na talaga. No daduma kami kat saan ko amagatang nagiti ipagatang da nga akas. Ta sa anak mo't ngamin ngagsuswil doon. Anya timbaga ti doktor kan ka. Adda ka di pa'y namnamam? Unay matan ta imbagam nga dapay namnama. Ada impagatang naman nga agas. Agas manan? Ay, dandani manan ti pa nagbabayad iti abang ti kwarto. Awan pa yan ti LPG. Kasano ba itan? Oray saan payagatangan amin Gumatang tanto na daigatang. Awan ka di ti kabagyam apagpatulungam iti igatang iti agas. Kasano kumangay. Matayo na iti kakabagyan mi. No datatang kananang awan mat pagsapulan da. Kasano nga rudan? Kat saan ka matan ang makatrabaho? Parikot nga rod ta sa anak ang makatrabaho. Nagbasit mat nga rod ti tangdan ko iti pagtrabahwak ita. Iti pakidada itak. Basit laang ngamin ti agpadait. Ado ngamin ti ready-made alupot. Unay matan ti kastoy. Anya nga ta, no agsubliak iti bar. Mami, ado matiginat gatang mo. Ada pa'y chocolates kan, baro abado kan sapatos mi. Ay, mami, anya pa niya dagitoy. Nagsweldo ak ngaminan, anak. Inggatangak mat ni Lola yu iti bestida na. Takaasimot ang mga awer kada kayo, no kasta mapanak agtrabaho. Ada ka di mat para ka ni Lolo? Ada mat anak. Inggatangak mat iti shorts na. Yagyo nga rod, mami. Taipan ko kadakwada. Ada pa'y grocery nga itid ko kadakwada. Saan mo amawit? Ay, da kayon to ti mangipan? Umay damat laang dito'y balay. Taimbagak nga umay da intun madamdama. Sigurado lakit di an naragsak damat akas kada kami kadagiti kakabsat ko, mami. Lola, imbagman taimay kayo. Ado ti ginatang ni mami apara kada kayo. Anya, nay, apay agim matang iti ado ako nam. Nagsweldo ka no ngamin, Lola. Adamat ka no para kada kayo kan ni Lolo. Ayan nga rod ngay ni mami yaw. Ada ijay kusina, Lola. Madama ti panagluto na. Anya ngay magtilutluto na. Imbagak akayat ko ti kare-kare. Iso nga iso ti ilutluto na, Lola. Ay, malagip ko lakit nga rod ti rigat na makilablaba idi babasit kayo, apok. Ita, saanen nga agrigrigat ti inayo. Anya ka di day tayo sangpot mo, bakay? Ay, groceries man nga intad ni Carmina. Hadapay duster kaw kan shorts mo, lakay. Ay, imbag pa'y manugang ta. Tamo na tatalyawan. Nasingpot talaga. Diyan nga tangay anak mo alanggaw. Ayan na nga tamot tan. Ay kit ba'y amo na? Nataenganan. Di natan kasapulan. Saanan ngagpakpakita? Saan nga ta mailiw ka data?
Saan sa mailiw ti tao ang nakurang ti panunot na bakit? Ay, no ayan naman ita. Sapay kuma, tamalagip na mo ti agpakita kadata. Dakkelan ti nagbaliwan ti pamagim gayem. Sexy ka nagpintas ka. Kas kalabalasang manen. Unay matakas labalasangan gayam. Ang dakkel ti yamanak kan ka. Tanusan nakatinulungan. Sigurado ang makilablaba pailaang ita. Wan gayam gayam. Awan ka di pa'y damag mo kan nilakay mo. Linipat kon gayam. Nagpakpakaasiak idi. Adi na kami panawan. Ngam pinanawan na kami lata. Imbaga na pa'y kiti nga mangan kanuno kamaton nak ti aso. Kaputakas laak kanuto lang. Nalabos mo't daytan. Anyan to nga tati makunana, numakita na kaita. Saan siguro nga agkurstidalan mi gayam? Naragsakan iti sidong tinangisukatan na kada kami, kadagiti anak ko. Anda ka di ginatang mga agas ko. Awan ka din ti agas mo. Awan pa higatang ko. Tawan nagpadait iti uniforme. Ay, unay matan ti kastoy. Sapay mariknak kat agkapsot ako. Nungay agawid kalaangan kadagiti dadakkel mo. Ngamin, awan pang paagas ko kan ka. Napayagan jak nagpakita ka na ko na. Jak amo no bigbigan dakpay. Imposible mat dayta. Apay kuma, adi da ka bigbigan. Sigurado nakapsot dan. Tabakit kan lakay damaten. Mami, nagpintas ka ita. Papanam ka di. Inak makimisa anak, kayat mo ka diti sumurot? Kayat ko mami. Nakaturog pa'y matdading ko. Imbagakon ka ni nana nga umay na idakitaan. Kalpasan ti misa, ada mapantagatangan ijay tiyandaan. Sige mami, kayat ko man ti sumurot ijay simbaan. Maalang arod, tulungan ka nga agsukat tapno saan ta maladaw. Sige nga ron, mami. Day, papa na mabigbigan. Nagsapakan arumwar. Awan mo't klase da Claire. Mapan ka no nga rod makimisa jay apom, isuda ka ni Carmina. Nakaturog pa'y dagiti dua, iso amapan kumot kaduaan. Ay kasta ka de. Mala, inkang arudan. Ta siya kunti makamo amang idadang iti danom mapagkapek. At dandanom jay termos, nakaidadang akon. Di mo pa'y mapuutan mo, ti panangidadang ko iti danom. Mala, inkang arudan. Ang mga numala daw dagijay amapan makimisa. Ala, di ta ka garudod, tamapanak mo to. Ado ti tao Iso asaan mo nga ikatanti imam akumkumpet kanyak. Iganam ti badok no adagatangak. Win mami, sanak nga umibet kada kayo. Ang mga nujak masiputan, kat mabati ka no umibet ka. Carmina, sika ka di daytan? Gino, sika ka din agpaiso? Kunak no sana si kaitahin ta nagpintas kam ngaminan. Asin ta kadwang mo, Bing? Ti inauna nga anak ni. Adamot ni ti kindergarten ni Claire. Claire, kablaawam ni Tito Magino. Naimbag abigat yung, Tito. Kastamat kan kabalasan ko. Ay sus, nagpintas na ito yung ubingan. Imalakan ka nga inana. Napintas ni Mami. Saan ka di, Tito? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540
kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Naimbag abigat yo, tito. Kastamat kan kabalasan ko. Nagpintas ka da itong ubingan. Imala iti inana. Napintas ni Mami. Saan ka di, tito? Uwin, balasan ko. Talaga napintas ni Mami. Napintas ka mait. Ado ti mangibagbaga. At talaga napintas ni Mami, tito. Panag nga sutipod no, saan ka day basang? Wan, tito. Saan tamat nga ulbod? Saan ka di? Ha? Italaang ang nagkita kayo, ngam kaslakit din nagtulag kayo amang lamyong kanya. Mami, asino ka di dayjay? Kabagyan tayo ka di? Ha? Ay, saan anak? May salang agayam idi ni... Asino ti akin gayam, Mami? Gayam ti pamilya tayo ti kayat ko asawan anak. Kasta ka di, Mami? Adda ka di mat anak na akas kanyak, Mami? Ha? Jak amo anak. Jak ngamin amo ti ayan ti balayda. Saan mo nga amo? Saan ka di agayam ti pamilya tayo? Apay ngay asaan mo nga amo, Mami? Sa anak ngamin amap-mapan ije balayda. Ada ngamin trabaho. Saan ka di? Aywan gayam anya. Lola, am-amoyo ka din ni Tito Gino? Asino day ta, Gino, apo? Kanapay anadamag mo. Nasabat mi ka ni Mami ijajandaan. Imbaga na anapintas kami kano ka ni Mami. Di nga ta, Gino, agayam ni Henry. Asino Henry, Lola? Agam amuda ka di kan ni Tito Gino? Ay, saan mi pa'y gayam anay bagbagakan katinagan ti amam apok. Henry, tinagan ti amam. Anak ko ni Henry. Ay, Henry gayam tinagan ni Daddy, Lola. Ayan na ngay ita. Ay, saan mi nga amo apok? Kailiw kumutan a makita, no ayan na ita. Nasa umot ti anak mo ang nakita yung kano ni Gino iti tsindaan. Pudno ka day, balasang ka. Wala nang. Ada ka di parikot no nagkita kami? Di mo ka di dinamag no ayan ni Henry. Saan nanang? Sa anak nga interesado no sa dino ti ayan na ita. Sigurado anaragsak iti sidong tinangisukatan na kada kami. Ay, pasensya kan balasang ko May saak nga ina. Uray linipat nak ti anak ko. Anak ko latta. Kayat ko latta makita. Ladingitak mat nanang. Maawatan kayo. Ngamsapay ko ma. Tamaawatan dakmat. Maawatan ka, anak ko. Ti asawa kat mabalin latta sukatan. Ngam ti ina. Saan to apulos mabalin masukatan? Mami, naibaga kanak ni Lola. Henry kano tinagan ti amak. Ha? Kasanuan na sa una day ta anak. Dinamag mo ka di tinagan ti amam? Nasaok ngamin kan kwa na. Ti pan nakakita ta itagnagan ka ni Tito Gino. Imbaga na agayam kano ni Daddy ni Tito Gino. Isu idi ti kanayon na akakuyog. Sakbay apim manaw. No kasta. Nalabit nga muna ti ayan ni Daddy, Mami. Apay no muna. Kayat mo ka di timapan kan kwa na, anak? Dakos ka di, Mami? Saan ko anak ko? Di na kumamat panawan. Akas iti inaramid na. Saan, Mami? Saan kayo apanawan? Anya ti pampanunutam.
Itay pa'y amadlaw ko adi ka makaid na. Jay man nasa unikler nga apo ko ta. Nakita da kan uken ni Carmina ni Gino iji tsindaan. Kahit anya ko mano nagkita na. Anya ko matipakariribu kami ti dayta. Di na nga taam mo ti ayan ni Henry. Manong aminen atawon asaan ang nagpakpakita di anak ta. Apay, no kadiam muna, mapankay jay ayan na. May saak nga inagoryo. Uray imbeleng nak ti anak ko. Saan ang mailibak asyaklat ta ti inana. Inanakalata ang linipatan na kamatayin. Di na kapay umay kumustain. Uray linipat na ta anak ko lata. Uray maamwak lakuma. Noan yan ti kasasaad na. Agawid ka laangan ijay lugaryo. Barang ada makatulong kan kaagumatang iti agas mo. Amumat nga awan ti adu a kwartak apaggatang ko iti agas. Namukla ko makasto iti mapasamak. Dakla ko man inintad amin na kwartakin ko na. Anya ti itantanamitin mo dita? Ay, madanaganak. Taamangan no papanawon na tati aking balay. Tadita nakabaybayad iti abang ta. Agpakpakasi ka, adi na tapay papanawan. Amo na ayamot ti mga asiday jay. Katrupat kwartamat. Padasam lang barang mayat. Ibagang mga bayad ta intun adda kwartata. Kaano nga'y ang maadaan ta iti kwarta? Intun lumagto ti mulagat mo? Ay imbag man, nakita ka dito'y tsindaan, Barok. Apay nana, ada ka di masapol yo kanya. Ay pangaasim ka di Damagag mano, amom ti ayan ni Henry. Iti naudi pa nagkita mi nana. Kinadua ka na pan iti doktor ta masakit. Ha? Masakit ti anak ko. Anya ti sakit na. At diferensya ti barana. Ken pati kidney na. Nayuti ay sapay ako nada. Ado ti agas atong tumaran na nana. Pagigyanan na ngay nga rod, Barok. Tati ka malik tadyak mo din dinamdamag no pagigyanan na nana. Nayakar ngamin iti trabaho na. Apay akas ladar batay tarupam, ha? Ay, Hay? Di mo kunain. Anadukot ti pakitsendam. Iso anagawid ka akas taday tarupam. nakita kami ka ni Gino ijitsindaan. Naibaga na nga agsaksakit ka no ni Henry. Ay kinuagsaksakit, adi maimbagan to di ma pa nagpa-doktor. Kinaduan na nga road, anapan nagpa-doktor. Tamay may sa kanon ni Henry anasabat na amapan iti ospital. Nay, apay ngay, asan ati babaya kakabkabalay natin ang kadwakan ko na? Anya nga iti amok. Lakay, kayat ko makita ti anak ta. No kayat nati agpakita ka, adi nasayaat. Ay ngam no saan, anya nga iti maaramidam. Amom kadigayam. Kaya't nakaasirpatan ti kaopisinaan tayo amay sa abalo. Adan anak ko, kanadamot ang trabaho. Saan kun atarigagayan pa iti makiasawa manan? Namadamat karbangam nga agragsak, gayam. Amangan no imbes aragsak, kat konsumisyon ti ipaay namanan iti biyag ko. Ay na, gayam. Saan mo't nga agpapada dagiti lalaki? At damat dagiti nasingpat, wano na man. Diyak kayat nga igasang-gasat ti masakbayan may kadagiti anak ko gayam. Nasingpat mo't kit dinidik, tamam mo kon. E di pa nga agkatrabahuan kami. Nasingpat mat edi ni Henry. Ngam idi addan anak mi. Nagbaliw amin. Mami, awan ka di tiladawan ni daddy kan ka? Pasensya kan. Ta di makumiko makanangas asikaso kada kayo. Diyak nakita nga inanay gayaman pati dagiti kawis ko anak. Dinadaal ti anay dagiti ladawan, mami?
Wen, jak ni namnama sinaragayam ti anay tinangikabilak kadagiti ladawan ken kawas ko. Makitak tupay nga ta ni Daddy, Mami. Saan ko nga amo, anak? Panawon ti makaibagan no agkita kayo pay. Ngam no umay dito'y balay tayo. Pastrekan nyo ka di, Mami? At daman damagak, Lola. No ti asawa yo kat pinanawan na kayo. Kat agsubli, awatan nyo ka di, pay? Ha? Nay, apay akas na ditamdam aga ba, Apok? Dinamag ko ngamin ni Mami. Ngam, dinakmat sinong batan. Apay, mangnamnama ka kade nga agsubli ni Daddy yo itidan na yo, Apok. Saan ko nga amo, Lola? Ni Mami noan niya ti kayat na. Namnusi ka. Kayat mo kade makita ti amam, Apok. Saan mo kade akailiw? Saan ko akailiw? Tadyak malagip ti ropa na, Lola. Ngem no ni Mami tijak makita iti mabayag. Sigurado mailiwak, Lola. Iso ajak kayat pumanaw ni Mami. Nay, sa bali manen ti jar mo itaasim mangpait ang aggapo di tabanger. Hanya ka di manen ti pakariribukam. Amom lakay, ubing pay ti apo ko ta. Ngam adda dagiti maisawang na akasla na taengan ngagsasaw. Ne, tapay, anya timbagan na. No kano siya, titinarayan ti asawa na. Awat ka di kano pay no agsublay. Ah, ay kinaglakasong batan. Apay, nukas pangarigan panawan ka. Ngam, sublian kan tumatlaan. Di na ka di awatan. Kasanungay, no si kati ada iti sitwasyon ni Carmina. Panawan na ka iti kangitingitan ti rigat. Awatam ka day, no agsublay. Ay, depende iti sitwasyon Nungay agsublilaan, ngam saan apod nung agsublay. Aw. Ha? Ay na, anya ti kayat mo asawan. Saan ka maaw-awatan, guryo? No saan mo kaya ti dardarirag ni di ka panagayat kan ka? Kayat ka di asawan dayta, ngay ayat ang pailaan ni Henry. Iti napadasak atuok ken rigat idi pinanawan na kami. Napunasan ti panagayat ko kan kuana. No kasta, saan mo nga awaten, no agsubli? Saan siguron? Idi ka sa pulak unay titulong na. Di man la naasi kanyak. Di nakpay tinulungan anang isakad kadagiti umbing. Ang kasanon, no dagiti naanos a katugangam, timangkid daw apakawanam. Ha? Kiddawan na nga tapay kanyak, day taabanag? Siyempre, anak da dayjay. Mabalin akayat damat nga agtipon kayo manen. Kasano? Kat awan matan panagayat ko kan kuana. Saan mo ka din mapakawan? Nasakit unay ti inaramid na anang papanaw kanyak. Idiinak nagpakpakaasi adi na kam kumapanawan. Apok, no umay agpakpakaasi kan dumawat iti pamakawan ni Dadim. Pakawanam ka de. Jack, amo, Lola. Ni Mami ati pagdamagan nyo. Amo Apok, mailiwak unay iti amayo. Kaya't ko nga agkikita tayo kumamanen. Saan nga taan na uyong, Lola? Adda ka adalak. Ana ibaga na uyong kano ni tatang na. Ha? Apay anak ko na nauyong, Apok. Kanayon kano nga agungat. Kan agbaot pa'y kano. Ay, saan nga taakas jay ni Daddy, Lola? Panagkunam ka de kat naungat to ni Henry. No, kaden na naman ang dagiti anak na. Ay, anyang ay ti amok dita. Saan ko matatanggal ti panunot ni Henry? Manunatawa na saan na nagpakita. Amangan pa'y nun nablon ati utak na. Adayamot mablong nga utak.
Apay, tulang mablaw, wano mablaws. Ay kit kastan kasla na blow. Ta saan hustaw ti panagandar na numakin ako ma. Nutubo ko ba? Ay kit napil ka. Isu asaan na husto ti panagayos ti danom iti unag na. Mabalin pa'y mat amaator no ko naman apil ko. Mabalin mo't nga isublay, saan aya? Haha. Adamat tubo, ano nalabas anapil ka sa mo isublay. At adamat ukol. Nungay kasjay ti anak mau. Apok, ada pagsaritaan ta, ngamdwa talaang wan. Adamat daading ko, Lola. San apali, tadi na maawatan ti ibagakan ka, Apok. Anya ka di dayjay, Lola. Ay aywam ni Mamim. Apakawanan na ni Dadim no agawid dito. Wan? Anya? Ay aywak ni Mami? Nungay di na kayat, Lola. Apay, Lola. No agsubli ni Daddy, matulungan na nga ta ni Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Lola, anya ka di dayjay? Ay aywam ni Mamim Apok. Apakawanan na ni Dadim no agawid dito. Wan? Anya? Ay aywak ni Mami? Nungay di na kayat, Lola. Apay, no agawid ni Daddy, matulungan na nga ta ni Mami. Ay, mabalain balasang ko. May mayat mutlaang ano, kompleto ti pamilyayo. Ngam nabayag matan nga awan ni Daddy. Kat kinabailan mat ni Mami, Lola. Diferensya laeng, diadam ako na akatakunay na balasang ko. Jak amo akan ni Mami, Lola. Ibagayon tulaangan kan kuana. Ay na, Henry. Makaungatan di umagsingsingir iti abang ti kwarto. Awan pagbayad ko, tawan nga rudan ti kwartata. Anya nga ti maramidan ta. Naawan tayo mat karod pagbayad ta. No inor-ornong mo kumatin inted ko kan kaswelto ko. Anya? Napaypayagan day di Ita, isingir mo tinalpas mo nga inted? Ha? Manumat lang ngay day jay? Kinantan, naigatang ta iti kinanta. Apay asapulang pailaang. Lipatan mo ang timpagak. Malagip ko lang, hindi makatrabaho akpay. Saan taalumangan na mangan? Kan makamayad tayo di abang. May mayat pay no agawid kalaangan ije balayo. Ay, inakmat agtrabaho. Pumanaw ka akastoy ko. Awan pa'y agas ko. Kat, anyangay nga rod. Bantayan ka? Sa anak a doktor. Tapno matulungan ka. Kan awan mat nga rod kwartata nga igatang ko iti agas. Kan agyaman ka. Tadi ka pinanawan nga uray kasta ti kasasaad mo. Ikarigatak ti mapanay di ili. Barangan na makitak nga amok a pagpatulungak. Awan nga minan agas ko. Kasanon na awan tumarag. Agpaspasarakak. Barang mayroon na nga na makitak nga amok. Ti lalaki ang nakatugaw iti sang ti parmasya. Nagkutong kan kasla kakapsot
Kasla. Asit ka man. Pare, Henry, nagyaman ako panera na nagkita ta dito eh. anya tinadoktalan pa ti doktor asakit mo. Pirmimot ang nagkutong kan. HIV, kan alay spat biti bara, gapoy tilayin ko kanong agsigarilyo pare. Ti sigarilyo tinangtad iti sakit mo iti bara pare. Timot agsusukot a babae ti nakaalami ti HIV. Imbag no sana pati dahi ti kadundanam kat adamot HIV na. No? Awan pa pa na nun, no di pati ka din makakarakan ba't pare. Awan ka di pa sintomas anarik na na. Kaslada nga ron. Ngam di na mo nga nasakit ko nga HIV. Tiyan mo na, kada ito lang barak pare. Carmina, kita am tinaikabil asabong kan chocolates iti lamisaan mo. Ha? Asino tinagikabil gayam? Naimas lakit di dagi at chocolates. Ingka kidi kitaan no asino tinangted. Taikan nakmamad iti ramanak. Ikan ka, no para kanyak ti sabong kan chocolates. Ang mga no imbati dalang itilamisaan ko, ngam saan para kanyak gayam. Para kan ka dayjay. Apay nga ron nga ikabil da pay langit tilamisaan mo, no saan aparakan ka? Naggapo nga ta ka ni Manong Dick dayjay? Adda ka di pay sa bali asutor mo? Apay nga ibagak nga higayam. Abak mo pa'y tibalasang. Mano dagiti agar-aram kan ka. Ngam ko namat adimon kaya ti makiasawa pa'y. Nagrigat tayo sakit man. Masapol ti kanayon nga agas. Sapay nagngingina mo ti maysa a klase. Dahil sante ko nada, nga pagdarikmat aragsak, ngam agnanayon na rigat. Kaslakas ta na pare. Narigat ganti sakit nga itden ti agsusukat a babae ti biyag. Saan pa'y anaya maagasan? Makaginawak lang no agagasak, ngam amok kumarkaro na iti sakit. Nagrigat na ya. Iso siya pare, ipamaysak ti asawa. Jaket ti maitulad kan ka. No mabalila ka mga sublian ti panahon pare. Malagip mo ka din ni Carmina. Ada ipadamag ko kun ka. Sigurado amas daaw ka. Mami, anya ka dita kita? Chocolate samet. Wen anak, ngam ne, saan nyo alabsan ti mangan at, tapno saan ngagsakit tingipan nyo. Ikan tayo matdanan ang kantatang. Naimas dagitoy ha, mami. Nangalaan nyo ka di ka dagitoy. Insagot da kanyak edya opisina, anak. Imbag man, tasagsagutan da kayo akanayon iti chocolates. Mami, apay asagutan da kayo. Kat saan pa'y mat-a-Christmas wano birthday yo? Ha? Ay, nakalagip dala siguro anang isagot kadagita, anak. Naakara nagsamutan iti sakit mo? Ay, apay ngay, madmadimatan tirik nak. Nagpakita ka kanin iti doktor. Awan pagbayad ko. Kano agpa-check upak man, awan paggatang iti agas. Sa bagay, urag pa-check up ka, nawan mo't lang igatang iti agas. Awan mo't lat serpina. Amangan no naakara na kunkan ka. No agtultuloy ti kastoy amadi amarikrik-nak. Agawid aklangan iti lugar mi. Tagpatulong ak kadagiti kakabagyak. Kasta kumamat ti aramidam. Agsina ka din ti dalanta. Anya kumapay ngay. Malas samot ti panakidanak kan ka.
Takas to yung maten ti mapaspasamak. Nagpintas beton day tasabong iti labisaan, apok. Insagot da ka ni Mami, Lola. Adapay ado at chocolates, ah? Adamot ka no kukwayo, kuna ni Mami. Insagot da ka ni mamim kunam. Apay, ada ka din mang sirserpat kan kuana. Ha? Anya amang sirsiripat, Lola? Saan kayo amaawatan? Kaya't ka din ni mamim ti mang sirserpat kan kuana, apok. Anya nga ro timang sirsirpat, Lola. Ay, dayta ikwa. Ay, baya mo, no di mo pa'y maawatan, apok. Ang ibagam ka ni mami, asaan ama ki asawa iti sa balay. Ang saan mo nga ibagbaga nga imbaga, kuwan. No damagan na ngay, no asino tinangibaga. Apay asaan ko nga ibagangay, ada kayo tinangibaga, Ha? Lola. Ikwa, ay lipatan mo ti imbaga, kapok. Ay, saan ko mamakias asawa iti sa bali ni Carmina? Diyay tumot a Henry. Di na inaramat ti utak na. Amom lakay, sinagutan dakit din iti sabong kan tsokolate ni Carmina. Ket no apay no sinagutan da. Ay, karbangan na mo ta. Saan laeng ajay langgaw nga anak mo ti adarik na na. Ngam nagkalay sa adak ni Henry. Saan ama balain ama kiasawa iti sa balay? Basol day ta. Kumaano na sayaat ni Henry Kenkwana? Saan ba tatinarayan na idi babasit pa iti anak da? Langgong kiti at talaga? Ngam no ada remedyo ang maator pa iti amin. Apay kit din asaan. Kayat ko nga agsinubyan da, lakay. Awan lat amaw. Iti daya kinapintas kan kinatalgan ti trabaho ni Carmina. Patsem nga agsagmakpay iti tao anang pasakit iti riknana. Ure siyak mata, no kasta ti inarabin na kanya, pagan anok ngay. Gumatak iti materialis a para balay. Tada kayo man ti mangidaulo amang kita kadagiti trabahador tang. Mabit amalpas no adu ti trabahador. Apay, nakaurnong ka iti pagbalayo basang. Wen tatang. Isarunok nga yurnungan ti panagadal dagiti anak ko. Ay gamno ko nam nga adu ti trabahador akayat mau. Ay dakelaki diti magastom para iti tangdanda. Isa ganaak tatang. Kayat ko ngamin amalpas adagos. Malangarod. Tamang kita ak iti kakadwak amasaon. Bantayak ida. Tapno saan asinsinan ti panagtrabaho da. Agyaman ak tatang. Sigurado nga intun dumadakkel dagiti anak ko ket kayat da saggahisada iti kwarto. Ay ket nasaya at sa ganaamon, bayat saan dapay nga agkulehyaw. Wen nga rod tatang. Sigurado adakkel to ti magasto. Awan ita ni Henry. Napanan na nga ta. Ingkarigatan na siguro tinapan nagwat-wat anag na. Darasak ti pumanang. Amangan no umay manin ti akin balay dito boarding house. Karting ak nga alaan dagiti kawas ko. Ikargak iti dakkel ang maleta kat pumanaw ako na. Makaamumutan ni Henry iti biyag na. Ay, dua bulanan. Adi kam nakabaybayad iti abang. Payakas to di ti kwarto. Awan lang iti daddo mga alikaman. Kitak man lang iti banbadon ni Karol. Awan itak ka maleta na iti sirok ti kama. Kitak ti kabinet. Awan na kiti kawas na.
No kasta, pinanawan akon. Itapay, takastuin ti kasasad ko. Isumot ti po ng panaw na kanyak. No may busko na itansang kamasita bagas ka noodles. Awanan pagtaraon ko. Sakat basitan ti agas ko. Sa anak to pa yan nakanayon ngagtumar. Tanong may bus. Anta na marigatan ak. Sapay awan igatang ko. Asidag akon iti lugar mi. Agi amanak. Makaawid ak matlangan. Tila ang sweldok ang nagdait. Ti pinagpletik ang nagawid. Agawid tumot siguro dahi jay a Henry. Inakaran naksamot iti sakit na. Nuan niya man ti sakit na. Talaga amariknak. Amadi ti bagik. Iso amasapol nga inak to agpakita iti doktor. Mayat nga agpaiso tinapanunot ni Carmina nga adu ti trabahador tapno daras amal pasti balay nga ipaaramid na. Narigat ti kanayon nga agluto iti kanan ti trabahador. Napanunot na magtapadakkelan to'y sigot a balay da. Ay ngam jay kurang ti panunot ng anak mo. Di tay amaw no sa dino apasit ti lubong tayan na. Ay, kumusta nga tamot ton? Adda nga tan sa bali aputot na. Ay, gakman amo. Ngamuray kas jay laang daya tao. Saan lata maliklikan na lagi pa? Ay na, anyamot nga tan ayat ikasasaad ti loko. Kasta tinagad lakay. Uray lipatan ti anak, malagiplat ta ida. Sika mo tayo, Carmina. Apo, talaga amadlaw nga sinsado ka na. Pumimpintas ka lata. Amo ko na napintasak. Iso nga uray saan mo nga ibaga. Oray saan mo kaya madamagan? Ipadamag ko kun kati maipapan ka ni Henry. Sa anak nga interesado. Naragsak siguro iti sidong ti babae na. Di na pa'y malagip apurwakan dagiti anak mi. Agmay-may sa itan tapinanawanan ti kalibin na. Makabirok manan iti kasukat na. Day tama ti paglaingan na. O sige agdardarasak. Adang amin papanak. Talaga asanan nga interesado ka ni Henry. Piman mo't ni pare Henry. Gapo iti kin naman nagbaybay ana. Ima dayon tirik na ti pamilya na kan kuana. Madigaya matalaga no baybayan ti pamilya. Nagbiitan ti inaramid jo abalay da Carmina, lakay. Awan gamdakkel mo ti gastos ni Carmina iti tangdan. Taadumot nga ron ti tinangdanan na atrabahador. Nalabit nabiit nakaurnog iti kwarta, tawan pa ipagad-adalan na. Nilaang Claire, ang kinder pa'y laang mag. Ay ngam no pa'y kasta, amum kaday. Di na magkuno ng halaan na iti daduma a kwarta na. Tadakkel ti imparamid na abalay. Nangalaan na kanungay. Adda kano inted ti inana akadaanan nga alahas. Inla ko na, kat inayon na pinagbalay. Ay sabagay, no siyak amay sa, may mayat ti balay ngam alahas. Ay kas ko maiti ikaw. Ay ento pa'y kat no sinipdot da, kat iso pa'y anakarsangan tilapayag na. Ay kawan kaslakin ni Ditas idinapa ni Manila. Hey! Sinipdot dati ikaw na ijay divisoria ay kahit ay sos, darsang tilapayag na. Ayun nga agpaiso. Saan aya nga impandapay iti doktor, tadinait dati narsang alapayag na. Kasapulak ti kaduak. Tamaringkatan akon. Agawid aksan. Tan na inak gumawat iti pamakawan.
Bareng anda gumatang iti agas ko. Kumusta nga tanda Carmina ka na iti talong anak ko. Datatang ka nanang. Kumusta da nga tamat? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas na napuluhan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kasabulak ti kaluwag, tamarikatan ako. Agawit aklangan. Inak dumawat iti pamakawan. Baring ada gumatang iti agas ko. Kumusta nga tayo tanda Carmina, kanang iti talong anak ko. Datatang ka nanang. Kumusta damat nga tan? Pare Henry, madlaw nga kakapsot ka. Unay kat ako tungman. Apay, papanam. Inayadag ti maknama pa na di paradahan ti si pare. Sapay manulang ti kwartak. Imbag tada na idulin ko gayam iti daan na walit ko. Italaga na sarakak. Pagplitik nga gawin. Kaduan ka na. Ngam, ijay laangin asidag ti balayo. Taad da imtla emergency apapanak. Impan nga minibakat ko ti anak mi di ospital, pare. Itulod na klangan niya paradaan, pare. Kabalak ti agawin niya pala. Sige, pasensya ka na. Tanay, mapaanak ka di ospital. Agkurigor nga min di anak mi. Agkumbulsyon ka nun. Isong waintaray na di ospital. Imbag ta makawayas kan amapan ije pagadalan apok. Saan akas ide amasapol nga itulod kan sukunan ka ije pagadalan niyo. At dangaminan kadkadwak nga agaw-awid, Lola. Wen, saan kayo pa'y ngamin nga agam-am mo ide? Iso nga italaang nga agkuyog kayo. Dakkelak ngaminan, Lola. Saanen amasapol nga itulod kan sukunan dak. Tamok matantidalan amapan ija school. Ala, mapan kagarudan apok. Kapampanaw mo't ni mame, tasabali mo't ti dalan na amapan iti opisina da. Mayat kumaan o agkarubat ti pagadalan. Ganti opisina da mami. Tapno kanayon kami nga agkuyog, Lola. Kasino nga tatiakin pala iti karuba na tatang. Dakkel mat. Ngam iti matsigod ang nagtakdaran ti balay mi. Ti manaw ka di da Carmina kandag iti anak mi. Ne, sino ti kasla iskeleto na kumitkita iti balay da Carmina? Ne. Timbaliawan. Ha? Henry! Agpaiso ka di timakitak. Ay, sika ka di na ita, Henry! Uwan datang. Umayak man. Ay, apo Diyos sa mananga siya. Ay, kas ka man la skeleto na namang magna. Ay, nakabutbutang talaga ma. Ay, imbag pa'y tibang kaya kitaan. Tasan nga agkut-kuti, gamtisik ha. Mabisinak. Nagkapsotak tata. Mabalin ka di at tulungan na umunag. Umay ka. At tibayan ka nga umunag.
Ala, agtugaw ka basit. Tenak mangibaga ti dabangir iti makan. Awan ngamin makan ditaw. Impakan ko ni ti asaw tinabati nga inapoy. Akin balay di tatatang. Ay, ni Carmina. Ay ngam awan ita. Napanidya trabaho na iya opisina. Maladitakan. Alaman nga tatang. Nakapsutak. Kan mabisina ko na Ay na. Ay, mga alaka itiin na po'y kan masida. Tada skeleton. Sasawamod ka skeleton. Saan ka di akalkalpas mo anangan? Ay, ni Henry. Adan, ngam kasla skeleton. Mabisin ka naw. Anya? Adan ni Henry. Wan, isungaron adarasam. Bareng masambot mo pa'y balay. Ay na, kasla magsatanti angas na iti panagkita kan kwa na. Nalagarod ta nakaturog pa'y dagiti upeng. Magkata kung tay kaldero kan kasirula. Tapno mabiitak. Ala, umuna ako ni balay. Takasaok man ti lukaw. Alata sumarunuak mo ton. Sige, umununakan. Ayunay matanti tsuraam anak ko. Ala, mangan ka. Tagsasarita tayong taon numalpas ka amangan. Yaman ako. Alang. Mga anak. Ito nga mabisina ko na Ay, inayadam mo't ati mangan. Ang mga lumaltutan kakit nga raw. Aguray katamalak iti danaw mapagbulon mo. Ala, aday tati danom. Inayadam ti mangan anak ko. Ayan ka di. Nagitubing na na. Nakaturog pa'y dagiti dua. Napanmot iti pagadalan ni Claire. Apay aya, adi mo ida pinaspasyar anak ko. Kan anya ka di ti sakit mo. Apay akasta ti itsuraam. Ada ispat ti barak. Kan ada HIV na na. Ay na, delikado mo't gayam ti sakit mo anak ko. Amangan lumaakaram dagiti ubeng. Hello. Sino ka din na ito eh? Sinalbag ka. Babawi kun anak idanakan ka. No apay ngamin anak subli ak pailakan ka. Adamot gayam HIV kan asmam. Kanuan niya pay dita asakit. Naakaranak pay. Nagpakita ka din iti doktor. Wala. Kunak no gagangay lang ti sakit mo. Saan mo't gayam? Kasano pay itan? Magpadatan nga da sakit na anarigat ang maagasan. Awan mabalinta. Ang babawi akmat. Ngam naladawan ti amin. Maladingitan ang una iti kastoyan na duktalag. Lusan, kumaga po iti kinababairok. Naliklikan na iti apasamak. Talagang agbabawi ak. No, apay nga minanag subliak pailakan ka. Hanggang kasano ita na ito yan. Saanan ang may babawi ti amin? Carol. Nangagkaw ti saritaan nyo iti babae a kinasaritam iti teleponaw. Masigurado ka may sa dayay kadagiti nagluklukwam. Uwan tatang. Agpada kami nga daan iti sakit. Hey, no saan atila ang pagragsakan ti bagyo ti pinanunot yaw. Naliklikan nyo kumaday ta. Dakkel ti babawik tatang. Ngam naladawan ti amin. Saan na may sumbli ti napalapas. No kumadimngag ka iti inam, idi imbay nakakinasarita nga agawid kan. Gamsaan mo, tay sumot ti pinaawid mo. Uray ti asawam, nagpakpakasay, ngam anya ti inaramid mo. Kasla na baliktad ti pasamak tatang. Iso ita tinasalon at ti bagina. Nakalukluk magan. Edin to tasyak.
pirmi ti kutungkon. Apay ngagsangsangit ka, anak. Anya tinapasamak. Napandalawala di tabalayda. Sumurot ako, ma. Ada nakita kong al-alya. Al-alya? Adaya mo't al-alya. Nakita, mami. Kasasauda lolo kan lola. Imposible akasasauda ti al-alya. Uraing kayo kitaan, Ada al-alya inyo balayda. Umay ka. Intaman kitaan ti ibagbagam nga al-alya. Diyak kayat, mami. Kabutang ko ang makita ti al-alya. Tatang, umayak man. Ayan ti ko na ni Claire nga al-alya dito'y balayo. Ay, umunag ka, anak ko. Awan al-alya ditoy. Carmina. Kabut-butang kang agpaiso. Iso akabutang na ti anak ko. Awan mat ubing nga imay dito. Agsangsangit anadanon ko. Pirmi abutang na. Sige, inakkitaan ti anak ko. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan ko, ana. Mami, nakitam ka di ti al-alya? Saan nga al-alya dayjay, anak? Kimot tong laang. Tada siguro sakit na. Anak ni Lolam dayjay. Diyak kaya ta makita, mami. Kabut-butang tilangana. Kasla skeleton. Apay mo tanakas jay tinagpanagan ni Henry. Henry? Kunam, mami? Saan ka di Henry tinagan ti amak? Saan ka di mailiw kan kuana? Saan, anak? Uray siyak. Kabutang kumat nga asitgan. Itikas jay akasasaad na. Adalakit di sakit na. Amangan no makaakar pa'y. Uray siyak, mami. Kabuteng ko, takasla skeleton. Pimanaw ni Carmina. Madlaw nga awan apulos pa nang ipatagnan kan ka, anak ko. Kasanumot nga main. Kastamot ng titsuram, nakabutbuteng ka. Di na ta mapakawan, tatang, nanang. Nagpintasan ni Carmina. Apay, may turad mo pa iti dumawat iti pambakawan. Idinto ta inabandonam ida, numanon atawan. Bareng mapakawanak, tatang. Amok. Nagkurang akiti pamilya. Ay na. Itapay adikan makabaal, sa mo ibagaday ta. Panagkita kit ano ti virus di tabagay. Wala rot, tatang. Talaga nga adon sa antivirus na ti bagkit panagri. Ay na, delikado nga rod, anak ko. Ang mga numakaakar mo, day ta sakit mo. Anya ka di dagiti agas mo, adi mo pa inagatang ako nang. Anda di reseta ni tabag ko na nang. Linang lang anak tinagtamar. Tawan nga minigatang ko. Imbag ano, dapay kwarta ni Carmina. Kalkalpas na nga intad titangdan dagiti nagtrabaho iti balay na. Nangalana ka di iti pinagbalay na nanang. Inurnong na ti sweldo na iti sumagmamano atawan. Makaanay aya. Kat dakkel mo ti pinaaramid na. Adda ka no intad ti inana kadaanan nga alahas. Inlako na, kat inayon na pinagbalay. Tapno adda ka no pagyanan dagiti anak yo. Kasta ka di. Amo na nga insaganaan ti masakbayan dagiti anak yo. No kumakastamat ti inaramid mo, adayo kuma anaidalit ka. Inakagid daw ken kuanay ti pamakawan. Rumbang laeng, tasaan asinsinan ti inaramid mo. Apay adi ka rumrumwar, anak.
Ada ka matlaang dito'y unag. Kabutan ko nga minja skeleton, mami. Nakabutbutang titsura na. Mapanak itay di opisina. Saan kayo pa'y nga umas-asidag? Tama nga numaakaran kayo iti sakit na. Kanayon nga aguyag. Wen, mami. Diyak kayat yaguyak. Amangan no agbalinak matakaslakan kwa na. Kasla skeleton. Saan ka unay nga agbutbutang, anak ko? Di nakaan-anwan. Saan yung asitgan? Tapno saan kayo ang maakaran? Agawid ka nga rod adagos inton malam mami. Amangan ngamin no umay ditoy. Wen, anak. Basta saan ka nga agbutbutang. Di nakaan-anwan. Apok, apay adi ka rumrumwar di ta kwartom. Di mo ka di kayat ang makita ni Dadem. Kabutang ko, Lola. Awan ka di pa'y ni mami? Awan pa'y. Di ka kumagbutbuteng ka ni Dadem, Apok. Adda sakit na, iso akats jay ti itsura na. Basta diyak kayat ang makita, Lola. Saan nyo kumaapaw umayan diti balay? Pangasiyo. Ay na, iwan, saan ka agbutbuteng? Ta saan ko apaumayan ditoy? Promise nyo Lola. Saan nyo apaumayan ditoy? Uwan, Apok, promise. Nagapuak di tabanger. Agkulkulong ni Claire iti kwarto na, takabuteng nakaamakita. Pati anak ko, kabutang dakmayan. Saan ka pa'y agpakpakita, ta kaasidamag, nang runa ni Claire, kastaunay tibuteng na. Baring sumaya at trik na, kan pumintas ti pamagik. Ta kompleto matan ti agas ko, nanang. Agyaman ka ata nasingpet ni Carmina. Idik ka nakitiinggatang ko iti agas. Saan kayo pa'y mo't anagsango an agsarita? Padasak akasarita itong sumangpat, nanang. Ngem kabuteng nakadagiti anak yo. Saan mo't akayat ni Carmina ti umay dito'y balay? Padaanak nita si dagti kurbaan, nanang. Agsao kami, tagkidawa kiti pamakawan ken ko na. Mabit man lang, Carmina. Agsarita ta ko, ma. Anya ko matipagsaritaan ta. Di nakasitgan. Napatag ti anak ko. Kat amangan numaakaran kami iti virus mo. Pakawanan na, Carmina. Napakawan kan. Ngam di na kami kumaasitgan ka dagiti anak ko. Delikado ti virus nga dakan ka. Ang bababawiak. Ngam naladawan ti amin. Pati dagiti anak ko, kabutang dak. Pati si kang asawak, kabutang nakwayan. Ladingitak. Tumulong ak iti agas mo. Ngam napatag kanyak ti salon at minga agina. Di na kam kumaas-asitgan. Talaga mauni ti babawi. Dahito yan ti bungat ti kinadakas ko nga ama ken asawa. Ditan papagayam tinaggibusan, teserya tayo ita alawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Randy Castro, Roger Ramirez, Joseph Binawe. Kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.